چٲنِس حُجتس آلو کرُن تگان سانہِ الفاظن منٛز چھنہٕ سُہ پزر سانہِ زیٚیہِ منٛز چھِ یِوان سُہ اثر خدایا اَسہِ چھِ گۄڈنیو سۭتی زٮ۪و بنومُت خدایا اَسہِ چھُنہٕ وَنُن تگان مگر ژٕ چھُکھ بوزن وول خدا بندا سون امام کر سانہِ عہد ظہوٗر خدا بندا تٔمۍ سٕنٛدِ زیارت سۭتۍ کر سانہِ چشمہٕ پُر نوٗر الہی خدا بندا سٲنۍ یہِ قلیٖل عبادت کرُن قبوٗل الہی خدا بندا اَسہِ کر دُنیاہس منٛز زیارت حسین علیہ السلام نصیب الہی خدا بندا اَسہِ کر ٲخرتس منٛز شفاعت حسین علیہ السلام نصیب الہی خدا بندا توفیق توبہ کر عنایت الہی خدا بندا از فشار قبر تہِ نجات الہی خدا بندا بہشت کر نصیب الہی خدا بندا سکرات موت کر آسان الہی خدا بندا نزول قبر کر آسان الہی خدا بندا بحقی باب العلم حضرت علی علیہ السلام سانن طالب علمن کر علم نیسان عطا الہی خدا بندا بحقی حضرت علی اکبر علیہ السلام سانی ملت جوان رچک از ہر بلا الہی خدا بندا بحق حضرت قاسم علیہ السلام یم بے اولاد یمن کر اولاد صالح عطا الہی خدا بندا بحق حضرت عباس اولاد کربلا یمیت مجلس میں مومن مومنات خدا بندا یم حوائج دنیاوی اخروی کام روا الہی خدا بندا ظلم ظالم دفاع حاکم عادل کرن ادا الہی خدا بندا عالمی اسلام سر فتح مبین ادا الہی خدا بندا فلسطین ایران و شام کرن کامیاب کامران الہی خدا بندا سن علماء مجتہدین رچک از ہر بلا الہی خدا بندا ایران کرن کامیاب کامران الہی خدا بندا حاضرین اموات کر داخل بحر رحمت الہی خدا بندا منتظرین حضرات اموات کر داخل بحر رحمت الہی خدا بندا یہ مہمانان احترامی جہین اموات کر داخل بحر رحمت الہی خدا بندا یہ توفیق اس مصدر مزید اضافہ عطا بحق صلاح الصلوات